Następny kierunek Warszawskie Szesze. Я тоже видела вчера. Ясно. Где делали? Так, хорошо. Если Светка забороняет, не. Warszawskie Szesze. Założne przyjadę zaczynające następny kierunek Machnowice. Что это дальше? Что делать? Machnowice. Bezzałożne przyjadę zaczynające następny kierunek Kalesnika.
понедельник. Понедельник, пожалуйста. Ну, так. Или на рабочий суд, потому что сегодня еще. Dobrze.